kala whātau whakato, e lotu te amo e whonua. A tā mō koe whenga māri e koe ni, ke o atu ka taitai lerei. Kia te ki mōtoro, mono kotoa, o kau whakataha, ki he whiawhine. Ka tailerei e witou, ka pe ke whānau, ka tailerei e whāmiri, ka tailerei ki he kainga lotu, tau kau whakataha, ki he whiawhi koe ni. Ki he whiawhine, ka tau whailot whaosien, ma sā miu lātū, pea ki kehe e tau whaunga whailotu e whiawhini, kehe me e whaunga o ku tau wanga maheni ki ai. O loto pe me whamiri, ki he whiawhini, ke tukua tau whainga mārie, ke whaiha tau ngahi manatu me rie, ki he whiawhi koe ni. Ka te tau koeanga e tau kolokalama e peheni, te tau hiva pe e tau himi, uluaki, e te o whai e tau loto. Pe e tukuange lewa e whainga maari e uluaki ki he kainga lotu. Sias havelu, sias inai ofai e tangata e ki koe ni, ke whaiha manat me rie. Ka hiri ia, e oanga e whainga maari e ki he whamiri. Ha taha pe, o kune loto ke whaiha manat me rie, pea koe whainga maari e whaosi, e oange ia ki he witou, pea moe whanau. Pea ka hiri ia, te o toki whakamā opo e tau kolokalama, tau whailotu e whiawhini, pea tau toki mātuku. Pea tau himi uluaki, koe himi whika whā, no fulu mā whā, koe himi. Himi whika whā, ko whakawhea ki motoro, ke mo mea ki olunga ke tau hiva, pea tau korea ke puna ke hua mai ke tau himi.
lalo ataki mo e loto. Our loving Heavenly Father, Lord, we come together on this evening and we give all praise and we give all glory to you, Lord, for your love, your grace and your mercy that you have shown us. You have gathered us in this place, Lord, and we thank you, Lord, for allowing us to be here. We thank you, Lord, for the Sabbath day, a day that you blessed and you made holy. And you have allowed us, Lord, to come together and to worship you as the creator of the heavens and the universe. This evening, Lord, we are here with the widow, the children, the family, the church family, Lord, as we will come together to talk about sweet memories of the life that was given to this loving Father, Lord. All we ask is that your Holy Spirit will be here with us. Help us to learn and to understand how you led the life of this man and how you were faithful to him for all these years that he walked on this earth. And we pray, Lord, that you will continue to be the light in our darkest times. Be with us and all that we go through throughout this program. In your name we pray. Amen. Sai, te whamanatu at peta o Polokalama, o e whotutu ki tau Polokalama, ka hiri eni, o te whakamari e ki ha whawhawhonga me he siasi, ke whai ha tau manatu me rie, me he kainga lotu, e ka hiri ia, e o atu lewa e whakamari e ki he whamiri. Pere ospe e manatu me rie whamiri, ki mua e hoko atu e uitou, pia mo e whanau, e ange whakamari e ki kauhiwa e vaine, ke nau omi ha tau hiwa, pea toki whaosi e uitou mo e whanau e tau ngahi manat me rie ki e whiawhini. Malo a pita. Tupe ke u apa malmalu atu e ngai tala whatapu ko os ono whawhahau ko pia mei muani ka tupe mua ke u whahau ko ataki manat meri e kau aki pia moe tamai e ki pia ko tamai ofa ko ini i he whiohi na mau whai i he siasi oku ofa lai tahai. Ka tahai ni ha tangata he ki mari mape. Sa he kai pe ke ngalo. Ya he maui. Taim ko to pe uku mau tau tua mai ai apsiasin. Te mau kei wa kai pe ki ai. Oku kei i apsiasini. Fai pe huo. Fai pe hiko veve. Pagulai ngai me o manat me rie ki ai. Pe moi feohi. E ki potsiasi ko ni. Wakai mau pe ki ai e tai me mau lele mai ai ke lotu. O kuos i fale lotu pe sa mi. He kai peke aha, tatai taha ke aha mawanga kerese se azi, oku e kai ke ia sa miu. Oku iai mau pea sa miu, i he taimi kotoa pe. Tuku ke he pea e, loke te kau maa vea, taka taimi kotoa pe oku te whehui e tuai ka sa miu. Sa miu, ko whea loke te mo vea, tamai koe tare na sa miu, koe una kei mohe atu pe. Tako e mau kata e apsasini. E hawa i pea tangata eiki, ki he lotu, pea osi ko ia o hulu a tene ki kasa. Koe foki api. Taha manat me rie, ki tamai koe ni. Tai meu mau i he ni ai, ki whakahoko ha mau, fei umu. Tala mai e sa miu. Mau aloha ke ki.
ki uta ki he. Koe hape mea kui ai, tā mai, fusi mai e lu, mea katoa pe, penai pe he ia. O hao pe ki apisa sini. Te mau hao pe o whai te riha pe, he ngou e. Mai mea kai, oktoe ta mai koe ni. Pea kai ai pe a kai familia se asi e ni. Koe maat meri e ia ki ta mai koe ni. Koe taha ni a siasi o whatahai. E ta mai koe. Pea koe eke a tai peki ai. Te ke whoki whakaku. Tara mai sa miu. He kai ke toi whoki au. Ko hau o si e ni. Loketi, kau mai whanau. Mawango ilahi au pito. Mau tio pe e taim lahi e tau tu ai kau vai mo kau luhina e se asi. Isai o ne, une o mea whakaloto lai ka ki mau tō. Ne o mea loto toa. Ne anga ea o mai e loto mahalohi ka te mau tōlu. Ke whakahoko e whatongi ai e se asi. Pei kai penga ngalo ia te au. Koe whakaamu ia tangata e ki. Ke iai ha whare mo uile lei. E konga kere kere o se asi. Ke toa ki atu ai ai me ana e mo ui aki. Koe mo ui rei. Ka taimi ko toa peo kuwahi atu ai ke prahoko ai sa miu. Ha malanga i se asi. Tene malanga pe kai whakaiku pe. Kene whakahoko mai ke se asi. E ngahi me akai mo ui rei. Me ngahi me ak mo ui rei. Koe me ai ana mo ui aki ai he tamai koe. He kai peke ngalo. He kai peke ngalo. Ai ngai tenga nei tō kaki. He tamai o eiki koe ni. Ka ngai tenga lelei. Ka ngai me ake mo ui lo ai ai tangata. Ka ngai me ake no whai ai mo ui a tangata he kuonga koe ni. Ke nau mo ui lelei pe. Ia koe manat me rie ia whamiri. He tamai ofa koe ni. Pe kai ke ngalo ia he mau mo ui. Ai ofa. Tai ano tatau. Kai whai e sa me iu ki se asi. Pe aku lawe ai pe. Aki mau tolu pe a lawe a kai pe mo ngai tō tangata ki mui. Ai le lei ko ia. Kuhanga he tamai o eiki. O mai mai se asi. Kai kena e foto ufoka hiva e vaine. Pea me talu pepa me tuai no whahoko e kau hiva e vaine. Pea nei loketi pea mo. Tō taha e kau matotua se asi. Ko se ini, se nātu. Nā nau whataki mai hiva ko e ki kau hiva ko hingoa ko e vaine. Pea na e whanonga mai ai ki kau hiva. Oa o mai ka ki mau tolu. Ko eni ki muini pia mau kau atu ki ai, ka koe kau paionia ne kau hiwai vai ne. Pia nai hou pia sa miu ia mo atu puha o lau lalo pe taimi o ku hiwai vai ne. Pia kou loto pe ke whahoko ate ki hiwai vai ne. Kou loto ke tuu mai kau vai ne ki muani ke mau whahoko ate pe e mau ki hiwa. Ko koe pena ke o si hu ma kau ke vai ne, o whi mau ke tuu mai, ke tau hiwa hiwa vai. Koe amanake ni ke whakahoko i ti sema, ai tau ni manoa, ai hiwa ai vai ne. Pea o ku mau whiawhia, ke mau whakawhia tai peka ki motor koe ki ko ti sema, e tok whakapapau i ato ai pehe ke he pesa siasi, ai aho, o ku whakamanatu ai, ko ia usia ia e he vaine, ai tau e ni manoa, ai whanonga mai ai vaine. Pea koutui he
e ta fino ku ke mau pe to ai kau ke wi ke pa Kata aku ni aku anak aku tua aku tahu lagi kau apa ni. Bukan lagi saya lah ada jalan. Kau yang hati yang kau wai. Kau kira mula tu. Kau apa? Hak menat dari kita ngata kusam lagu. Kau apa? Sani apa ada tu? Karena kasami pe, oh mai dah jadi sana, mama, kita jual apa ya jual. Oh kasami, bukan saya kerja siasi boleh amal kami. Oh kasami, kami lesion ni aku buat lagi. Saya nak cakap, kita jual apa tu berapa? Boleh apa? Kita ingin nama orang buat. Kaya oh pasal mata kakak lu nak fight. Islami pemerintah panau kita jangan takut. Tapi nama awak muka kakak nali apa tua, wajulah nama awak dia kau Tapi nama awak tengah tajir tu ke aisi, naik ke lote ke tu ais. Kalau awak tu dia jangan no, kifun wala tu, dia awak tak. Tapi nama awak mai tu mana tu mana tu meli tuan, mau family Islami. Waktu tu gitu cuma aku bawa lah mau tamsil lah mengalu mak saya ini kalau tu beli mahal ngah kono lo tu
o atupua le mau ki malai le mau pe o ngahi ko o pasto masaka no ya sami mo ende pa nau ke sami ko mea ko la mai hatu atu ende ue ke uhanga o pakaha ha o papehe o i kainga tape o me ko nga malai ka tenga ala we ko pe pasi tanga talo tu me reng mo ko atupua no o fa le fami ko ti me ko sa ko mana tu me ri ka pa te ta na ko mana tu me ri e ta ya no ta ta pe ko lo ai he ne ma si mai no po na wa bi sa ta na na to no foi mu pa 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 to ho ki ga ta le ka ma po ta to po ta wa bi te te ya nga ta ka la ki ai ma bi fo ki ak ko na mana tu me ri ya ki fami ko bo ko ti pe ngalo ate ai o pa to mata ka kalo ai fami ko ma ki fami masila ngahi hono po nyualo to ngahi be na to mamala ko o pa le ka ngalo ye mo o la me mo ya pa na ai o pa e fa sami la mo ni pa na mo o ke ta ko ngata ngabe du mana tu me ria mana tu me ria e o pa la ya sami na pa ngai sen po nyualo be apa ngai pe no po mamala ngata ngabe du mana tu me ria ya ako mati sai famalot ka koleni ka pe ka seini mo ka hiwa vai ne manat meria mo o mi mak tau tole fia fini tu ka tene pe ka mari e ya taha e family ya taha fe puke pe ka mari ko ni ke fai hamat meria malo ko le ke u whakatapu ki he awhio ai taeha mai I ho tau lotonga. Pea kokora te mua ke huwhanga tu I he whakatapu ko whai I he sea. Ka ata ke hoko atu a e tau manatu merie ki si isabi wela tipeiti lātu. Koe whini motua kone o whakahoha atu o ko whakautua au I suva, fisi. Pea ko e ko whine e ki, ko e taha ia I he ngahi tua whaafine o whaanga, o whae tangata ko e ni si Sami Uela tipeiti lātu. Ko e whine e ki ko akanesi tupou. Pea nā maulere takai holope ki mautolu I he ngāue ai siasi na e whaiwhikau e tangata e ki I he siasi ue siriana tau ataina o tonga. Pea nā ku mui holo ai pe au I he ongo mātu a. Ka nā ku manatu ki he aho na e hoko ai ai tau taha o ngalumaa. Na aku I heni I hono whai o e whai aho ko ia o ngalumaa, hono tautaha. Pea na aku fia hangi ia haki fo'i, mea na aku fia ai, keu ki asi mai ki mua I he whamiri, neongo na e ui e keke ia se whiri, koe taahine ia ai tuwhi fine lahi, koe o whifine ia o amalani, ka na aku fia au keu fua, angalumaa I hono tautaha na e whai pe I heni I he apikoni o Samiu. Pea I kainga tai ka ko uhi foki ko e mau whanonga halo ki mau tolu I he ngahi whatongia o e lotu I Seattle tai ko e korisko tupou ko e
Pot ngau e talavou ai siasi, pea mau hiki ai ki wawa. Koe fo hiki ako i ki wawa u, aia na ku hupea o ako, koe ku ako te una e whai ko tō pe i he, api ako koe ai toi tapo ai siasu e sirena, i sea tau tai. Fo i tau e ono na ku ako ai i sea tau tai. E ka pau mahalo na i kai ke wako sea tau tai, mahalo te uhu ke tonga high schoolu. Ka hupe foki he korisku in salo te, ko hi foko e ngāue a e tangata eiki. Kai ke, ka na aku o ngoi pe e au, ai wā ofi mo e whe ofo o whani, ai whamiri ko e na e kau ke e ku whine eiki. Ai ana e toko whā, ai whine mātua, ai kakai whine ko e ni, i whanau ko e ni, a ema pea mo aliferet lātu. Ka ko e kukui ko e ko aliferet lātu, na e iai foke ne whanau ana ki mua. Ne ahono, ne alo ki Maria, mo whiwhine kolo motua, o iai koe ni a se tesi lātu whanua. Pea ko hui whoko e tala mou a e kukui a arifereti, pea to iai e ne whanau ana i he waha ko ia, ko manatui, ko whehoko lātu, pea mo kato kakala. Ko e whewhine na i kai ke mau fu'u wheo i mo e toko taha ko i ni. Ko kumana tu ina e nofo i he ki i kolo pe o whian ki houma. He ko tangata i ki aku me houma tonga tapu. Ko haakame. Ko tui pe tonu wa e kumau. Na e nofo kato i haakame mo hono family. Kana aku whanoho pe ke i whaehene pe. O ku nofo toko ua i kolo ko i ni. Aia ko ne uhinga ki a kato na e nofo i haakame. Pena kai te whiloaki a mono tunga ane koe ni i fua a whihoko. Kana e iai e ne ai ofifine o whihoko na e whakahingohe whae ko oloka. Ko ui he na e ako i whineiki e korisku in salo te pena e kao ngā mea ofi pea mo oloka Johansson. Ai koe ni na e mari mo sione moa, pena e oloka moa ki mo. Kake, whekau at pehe e whine e ki a whihoko, whakahingoha o whiwhine ko oloka. Pea to e whekau at pehe e ku whine e ki a whihoko, o mai a oloka. Ko whamatala in whamiri, ki he whiofo o whani, ai whangatua whawhine mo nau whangatua ane. Whekau at pe e eku whae, whihoko o mai a oloka. Taimene mau nofu i sa tautai. Pea koe nofo masiva, koe whanki i whare pōla pe, koe ne ua uha pe mau, pōki he tongo, halakuka. Koe o wale pe ko ongo mai e, hoka tofua a haisi ana mi ho fua. Alo e kau se atou tai, o mai e tofua a, ko hi foki, ne kai foki ia hakiki ia, i se atou tai, koe niu pe moe, lesi, koe mea kai pe ia na mau koe, i se atou tai. Kai ke, na e ko whamatala ini ki he whiofo o whani ai whangatua ane o i whae mohona whangatua. Na nau toko taha ki nau tōnu. Ai whanau ko ini. A e kukui na e toi mari ki whare loa ki a ema ko teu. Pea o tupua ene whanau e toko taha. Toko fitu tangata o kawai a Samuela lātu, pea toko whaa ai whine mātu a whiwhine o iai a e whae i he toko whaa kakai whiwhine ko ia. Aia, koe lahi ai ko a malani na e ngau e whamisnare, na e mauhoa peo ngā whamisnare, pea hoke e whine eki pe ai mo e whine eki ko vai kalafi, heft. Ko vai kalafi na e hako pei pilo levu, pe hauai ki kuinsalo, tu pea foke o whaia. Na e whaia ko vai kalafi, i korisi pilo levu. Pea na iai rewa honau te hina, ko kasaanita malolo. Ko kasaanita malolo, na e mauhoa ki kapa, ki he toke tā, ko lau mesi malolo. Kai kehe, ko mole atu, ai si whanga
te whanga wha e kotoa koe ni. Pea oku mahu inga ke te au ai whiohi ko ia na nau whai mo nau whangatonga ane. Na nau fōwhi ofa o whane au pito. Pea ko uhi he nau toko taha pe au kai toko whahu whangatonga ane. Pea ko uhi nei o mai a oloka ia ke pusa ki ko toko ua. Pea talamai whine ki mō ki fōa Christmas ki ai. Pea koe ma alu ko ia mo oloka. Kai ke tau whie whoki mai whoka oloka i ki sa tau tai. Ko hi whoki whai ngā taa whake no fo i sa tau tai. Pea koe ka ia koe heu pe mo e tō pai. Mo e haka mani oke pe mo e kiki ake konga niu. Na e fuwhaka awha apito ai taimia ko ia, i he ako ko ia, i he koristo i tapu ko ia, ai siasu e siriana tau e taina tonga. Kake, pea koe mahao ko ia mo oloka, kake te whie whoki maa oloka ia ki sa tautai. Haurewa whine e ki, o sio ki hono tunga ane lahi ki a wepe, o tuwa lahi ene whanau whine. Hau pe whine e ki, talango ki tahine si a wepi ha ke tau ko mavava honu ingoa na si nofo pe he ko matua a ve pe ko mavava nofo e pe ia mato ka ke to rea mai hono tunga ani mo a whakaukaan ki family ko ni ai nau fe o fani ai whanga tu whawhine mo nau whanga tunga ani pea kia te au, ko e a ko ia, kia te mau tōlu kone o mau, tupu haki ko ini. Pea ko umana tu i lere i pe, e kulere atu i Nusila, nā kwhetu taki atu alo keti mo sa miu, mo whakamore more o tāri au i malai wakapuna. Ko kulere atu aku ia ko e malolo, haku mehikitanga. Ko e tuhi whine lahi e tangata eki i Nusila, Okalani. Pea ko si nā uana na si ia uani ki malai wakapuna o awe au. Pea ko sia koe ke whae tangata koe ni. Ene mari mo ne hori koe ke hange ko ne tokanga ke ne whai ai le leitaha. Ia e ku nofu koe ia nau tolu. Na ia pea ia Jenny o se mauhoa Jenny ki a Damon Salesa. Pe ia mo nau ki ta mai kifine una ke i kite. O mau nofo ai o nau tauhi au i Okalani. Pea koe mo one koe whae tangata koe ni na e tokanga fuki he lotu koe mea mau inga ia pea koe mea na aku wakoa ako lahi au pito e mea te au ai whae tangata koe ni he na mau sumu koe geilo pe waha familia e sumu i he wike kotoa pe na e kamata e mau sumu hako o se ne tau e lo i lerei pe ngalu maa he kau administrator koe e mau sumu ai ko ngalu maa ko pe seti ai foha koe ni o whae tangata koe ni o pe seti lahi kau moe he administrator koe ni he mau sumu fa famili ko lava inu hai tau e tolu lava inu tau e tolu e mau sumu fa famili na e tu o ua i he wike kotoa pia Uka te uilo pe waha famili o nau sumu koe sumu lotu o si wahe ke toko taha ke ne whai e lotu pea whakau mai ki ai whae tangata koe nisi i Sāmiu ka malo keti me Nusila pea koe mau sumu koe ni pea osko ia o koe taimi ni ko hiku lahi whoke whemo i kina ko mana tui pena ki wha asi masone atu he mau sumu me whonua lahi koe nofo ai pea taimini o kulele o kei lele pe sumfa family to o taha i he wike ai koe aha tonaki e fef tonaki ko toa pe o ku whai ma o ai pe e mau sumu koe sumu lotu pea o ko mana tui lele i pe e mau sumu ko whai kai ke ngalo e te au koe mea mahu inga ia na e whaalea ki ai whae tangata koe ni ke mau tokanga ki he mo ui lelei mo oni, tau kanga ki he mo ui lelei. Pe i kai ngatai, na ane whakaha i mai ka te mau tolu ai family, kai te hapotu ke mau whainga ki ai. Whainga katoa pe ki he vani. Pe anai malanga i
mamafa ia e whae tangata koe ni ka te mau tolu ai whanau ke mau mau inga ia i he api ko ia ko teu i hoko mai ha whoki angaua mai a eiki ke ne awe ki tau tolu ko tau osi ma teu teu ko ia o ko maho inga ia au pito i he whae tangata koe ni a ene tokanga ki he mo uilerei pea moe tokanga ki he lau ai wholofola moe lotu. Koe whamiri whoke nia na nau futokanga pe ki nau tau ki he lotu. Ai ki whamiri koe ni o kaulatu. Pea kou whiewhara ose aki pe me he ua koia o ipseri a Paula ki a Timoteva he ua Vestanima. Ka kokoe. Ke whainga ke whakahanga koe ki he otua. Oku ke tuu moe lau. Koe tangata ngā ue. Oku i kai mā. Ka koho o tofa to tonu ai whola oe mooni. Pea koe foi hakonaki e nia o ku tongi a kuloto e whakamatala koe na e whai e Jenny a historia family koe family ngā ue e nai mo on pe ia ne e hingo whakatene tene na e ui aki nau tolu koe aho ko hinga aho si e aho ia ka te nau tolu hoko mono tutu e ngai mama ke hoko ata ke pe nau ngā ue i he pouri ko hui foki koe whanau na nau ngā ue pea kou kei manatu meria pea ke whine iki na i kai ke ako tui e ihata koe hoko sia e taimi konferenisi maalunga pehe ngai whakatunga tupeni tui suti, tui safari, tui koe hape ha whainga teunga nai whia mau e ha taha ke tui koe tare niti e whine iki koe niti koe langare isi ne ie koe tangata e ki na e mala maa upe ia e sa e niti au hange ko whi hange ko whi ulerehe mo whakautanga ki mo tolu ki he kau whoa koe ni na e na nau maupe nau tolu ia ai ata mai lerei ki he nau tauhi ake o nau whamiri pe hoko take nau ngawe pe na nau tokanga ki he koi e nau whanau pe nai fu mau inga au pito ke ako lerei nau whanau pe ikai ngatai ka ke nau ilo o tua koe mea mahu i ngā ia, koe apasia ki he o tua. Koe ia whamiri, koe manatu meri e ia ki he whae tangata koe ni. Pea he kai ngalo i he ku mo ui. Na e ni ngahi a konaki, na e whai ke te mau tolu ai whamiri i he taimi na mau whaasumu ai. Pea kua more atu ka ku. He kaipe ke to'o ai ofa ia ai eiki na whanongo ki tauhimi na tauhiva ki uluaki ai more ai ofa anga ka kai te hataha ke tuu ai e tau whalala ko eiki toko tapu ko ia te toi whakaosi atu aki ai ki vesi wholofola na aku lauat ko hipe ke tongi a ko tau loto. Mi he ipseri koe a Paula ke Timote wahe wawestani ma. Ka ko koe. Ke whainga ke whakaha koe ki e o tua oku ke tuu moe lau. Koe tangata ngā ue. Oku i kai mā. Ko ho tofa to tonu ai wholofola. Oe mooni. Tua au whatu.
Ko kore pe ke u. Pe u whanga pe whakatapu ko oso no whai o tokoa goe. Ka te ai pe mu hak toi ki i. Hak toi ki i. Manatu meri e no o fulolo e me manatu meri. Ko manatu e taimi koe te ke u. Ko ke i whide mule ke reka hake. Nā hoa anō koe apo kāmara o me esi. Paulotu ma upe i he. He whakotu e siasi. Paulotu ma upe i awhitu. Pea ilo e ka aia au teo ke papi au ia he sa miu. Whakapoki au iki haapai. Koa o konofu i haapai. Pea soangi na atunga hak mei kau hibai vai ne e. Pako whakamalo lahi atu. Ko hiko i manatu me lia ke Kau o ko whae o ko nofu hea pai, pa ko nofu hea pai, ko ki hea whakataini te ki tō ngani o pai peki leo leo e ape whanau, ka o ko nofu hea pai. Kau o ko nofu he tō kanga e ai whakawhamiri, mo fua e kawe ngai whamiri lātu i hea pai. Ko au e moktunga ana. Ka koe manatu me ria ki te tangata koe ni, nai hoko e mea whakaeiki o lahi ai ko viami lātu, nasi aluanga asamiu kei mui e whae mau nofu pei fō. Tai mea osiko e a wha i eni. Si pun ma uwano sea puna ango mau nofu. Whakangalo ngā tā e psio ki whinga ke na mawai mo whine kiko na holo foko na motu. Kai ke kou misi ane pō kou sio o kuna whepiki ni ma mai mo whae. Ka moni pe lea tokoa koe. Koe kau mea ofa tonga an. Mo fe ofa ofani e whanga tokoa pini. Ko whae na ea koe korisi kunsalo te mauhala ana ia koe takai koe ia. Na ea koe korisi kunsalo te i heni pea osi ene pea sivi mama lalo mai le lava he whawhitu, taipa whawhitu. Pea whoki lewa ki hapai o whai ako ai i he korisi piro levu i he whawalu. Toki mau hoa ai i he ni matolu. O tupu ai koe ni matolu. Pea ko whae nai whanau ke historia nai housewife i koe koe whainga lea. Ka koe whanau koe ni na ku manatu he koe inofo koe mo i whine eiki. He koe toki o mai pe whine eiki koe ki he ni o nau tau i o marolo ai te he ni. Ka koe au na mau nofu mo whae i hapai. Koe ne whaida koe mau talanga taa mo ne mo tafuru i matoru tama ia. Mo ilo whanau na lava mamalua toko walu pe whakalau e haa mai haa maha. He? Ka ko sio gai koe mo oni pe ia. Toko walu e whanau. Na nau mama lau lo mai ka tohe ukoris koe na e kawai. Na nau wako ai pratahai pe mo sami. Pa ko whakatau ange pe. Ke nau ke ima upe a roto o merino mo pe opo ofani. Ai toi pe toko tahi Australia. O Moses. Ofa pe ke ia ha mea ai hoko ki tau toki whakataha pe heni ki ai. Koe whakaamu ia. Mo koe ki tau pule. Ka ko whakaamu pe whamiri. Ke tau ke hoko atu pe. E tau no fumerino mo tau fi opo ofani. Neo ko maha lolo e tau ngahi mātua. Koe mahu inga. E tau no fumerino mo tau fi opo ofani. Pei tu pe, ke ko whaanga maha o mea. Mahu inga o ofa. Te ho whakalea. Ko whakalea mai pe ko me vai momoko ke mau. Ko mea vai momoka eiki. Fuaki a eiki kia. Iyo more ko ia. Whakaibia ko ia. Pako whakamaloa kat motor katoa pe whamiri. Ko whiawhia lahi e sio ke whamiri whareloa koe ni. Ke whamiri koe ne whae a Samiu mo Vereti. Mo whae a Emma. Ko si whamiri na nau si toki. Lele mai pia ne nai. He nau toki whanonga mea koe nukoko. Pako whiawhia. Ke tau whiro hak whakataha. Oe na mauloto mamahi ai. Atu ngā te ia. Ia e ngahi patongi ai maha na mumu ua ai. Pea mu ngalo atu pe ia he ngahi kau mea koe ni na whaihoro whakahakotaki. Tani ko whakahakotaki ku osko toa toa ngani whamiri. Pako whakamalo atu mo si lava mai kau whaleloa. Tau whiro hak whiawhia he whiawhini. Pea peto ke ngahi whamiri ko toa pe ofa at ka koe. Tune at. Pea fo kangalma. Pe set. Tune wha. Ko ofa le hat ka motolu. Opa pe ke aha taimi ke tau whiroa ki i hawheitu i muri pe kotongani ke tau ki pepikini ma pia pe ofani ma tau ke ma opea loto o melino tau situ ata to menga himi aku hanga himi aku hoko tu ke ki muri pe tau whe mau e tau ke nopo melino mo pe ofani
ke hange pe ko tau mai matua ko fine matua mo matua na ofa he pangatunga ani ofa pangatua fine ko faka amuya ke tau kau fata ha pe ko tau paranga ke gi pa tau ma fe ofa ni mo me vino tau mai loto ofa ka ko loket o pala hat ka ko malo si tanga sa miu e lo pe ke la ki fale mahagi ko pe hat kia o ke mana tu ya ko edisia ke taina vai kara kai ke fe whakaongo hange amalolo i mata kai ke fe whakaongo ia ke pe hat ke taina vai kara e kune ilo ko mutua na ofa pangatu whawhine pa ko whakawhine matua na ofa pangatunga an ko whakamang pe pakatawang i family ke behebe e tau whetu utaki o tau ke fe ofa aki pe ka tau tivitu pe tau whakala ke eki ko e tene o mi angahi loto te auna o ngai loto fe tuku lolo ko hui ke tau ma o ngai loto ofa pa tau whalala pe kasi tukaraisi ofa atu na tu lolo ai hange ko ana whawhetai ke siowa kulau marie moi ako toa pe o kia te au whawhetai ke siowa pe aua na angalo ne me au whawhurite ko whawhetai he hoa ko eni ki he o tua he ne omi ki tau tolu whatahtaha mai ki he malu pare ko eni pe au ko ngai e manatu merie ki he toko taha ko eni na maulere mai me hapai ho tau wal o maua mai a nofo he api ko e tu pere ha kena ia ia kamo sone taka o na ngā ue ai tau he ko kau foa atana na ngā ue pana e kau ai e kuo e tamai pia ko aluha ke o lahi ua o lewa nofo ia pese timo pepe o wako ai. O sio ke fe of o fani ai whanau, ai ko whanau a ema mo fere filatu. Tā naki mai e peseti hono whanga tū whawhine mo hono whanga toko ua mo whanga tao kete o mai o tuku here monga i hono api o whai e o na ai e nau ngā ue he hala nau ngā ue ki uta tō e vesta polo mo me na e sio ai e whine motu a ko eni pea ko lahi e ai whakalea he whamiri ko ulaki whanau aini o ki iaia sa miu mo peseti mo vai kalafi go pia ko e whanau hono wa mate nau whae ka toi ale vai tangata eki ko semisi rako teu o mari ki loto foa ki fin motua ko mere bea pipi o tupu ai ai tangata eki ko seoi la matau ke repi sikipio te mo ek fae ko ana pa mo ve tu pe hako ki ai fae ko ni a asia tena mamai ko fang pe ko anga e ku ki marak merie ki whanau ulaki whanau wai ni o ko iai pana aku sio he ngahi me alahi he whakataha e whamiri na ilo pe e hono tuunga ia e lahi ilo pe e hono tuunga fefine ilo pe e sisii ko whamiri na e fe ofo o whan
Pea koe tupuanga e mari e whae mo tamai koe ai e ema. Lahi a ema kai sisi e whae. Pea ko lātu e tangata e ki o kune tuonga ane aki. Nai kai ke loto e whae aku ke mali mo lātu. Kai whai e loto e ma. Koe uhi ke pui pe ia nau a loua, whai te riha ia nau a loua, na kai ke te aia ke te pehe, ai ke, na whai te riha e ma, i he kuong mātua, whae mo tamai. Pea koe ku tamai, na e ilo e ia whamiri e whae. Koe whae na kakine ilo e ia hanu whamiri. Koe si koe he whae, a whang, mahalong mo ilo ko toa pea whang. Ngahi nea ka e tau ki he whang, e tau ki he, e alo mohe he, o pehe anga e. Pea aku ngutu ke kore ha mea o kune fie mao, o pehe ai mo ui a whang. Pea aku na os malo lo ko toa. Kai kei toe ni te hina koe, pea ko hoku hongo tao kete o na o oku ia mate lahia i Amerika. Pea no whai pe mo whika ua ia i Amerika. Kau whoki mai au. Ko uhi pe whamiri ke hoko mea pea maasi ai mo te hina koe ni. Ka ke aha ma mea te mao mai mo ia koe o whape. O ku mawhia mao. Ke o mai o wheloaki mo whamiri ke iloi ho tau whepikitaki. Ka koe angai au, ko tunga ane koe o ka ke lawai a lea. Pa ko pehe ke hao o whakahoko atu ki mautolo, ko whanau wā ki mautolo. Pea o ku ngahi mea ko toa pe whanau ua ki a ema, meiri, arisi. Mauoki ai, he koe toto. O kai te mau whiri, ke mauoki he ka mauna i kai. Koe a whio mai e ki ke tau kamata mo e ki o ilo o sai. Manu ia e toa hufanga ki ai. Pau pehe ai whakaukau mo e. Manatu meri e ai toka taha koe ni. Ia tamai o eki ka. Malo. Sasimo e family. Tu beo fafonga ya peseti. Peseti ko to lahi a sami. Pe ilonga ai sai a samu ya peseti. Na ne fahingo ne fohago peseti. Ai fahingo ke kui. Pero mebe manat meria ya samiu. Ko tangata malanga e moilerei. Pe mo sio mai sasi. Ko fai ai me aqui. Ase o lahe faita be faita ka ha mau to mai na to ka pa pulu ma si ma ke kai pero me u fai go ma ai he tai mo mai go me kai ba ta o kata ki u ge kai ka pa pulu go kai ka pi si pe mo ka lo so ke u ta go be se ta kai ai be ai mi ti be go ai tu nga go on crutches ka go o si go me vai go sa miu te u fai ngan loket fetala ki hoko be go ke te ai crutches yo muy areva popa ki moi le ya sa miu ko e kai nga ko ilo sa miu e tangata ko ki hoko ka sa miu he anga lau ka a cheni ne tax i tolo amba taxi atere pa ko na taxi biura so pero me ki hoko ka sa miu he tafaki go ya. Ka fi abide sa sabelu
e mo ofa ki a Samiu pe pe fuga loket mo ngalma asona Jenny mo pesedi e lahi mo tokoni mai ke u tangata iki longolong hele monga i lo beu ke lava mai ka ko si lo beu pesedi beu ne hao tonga e o matua e taimi whangata ka koe wafalahi ka te mautolu pe koe me beu manatui o tala mabe e Samiu ke he kauratu ke mnau mo i mateu teu ke haere masisu koe sas tau whenga ke a koe wholofolo ke tau mateu ke haere masisu he ko ilo be wai vesi 1 Corinthians chapter 15 50 wai vesi behold I show you a mystery in the twinkling of an eye we shall all be changed I will vesi so koe taimi ko ya foi ke mo me te to gliri leva mesi no o ile rei o ala vigilanga sis malo Marei famili ka uma e ka ngalotu mo fa mori mori pe ku tau tutu ku pe po di e le pe tau te fe tau la ke fe ka ku tu mai pe ke fa o fa fu nga e tamai o sifa mat he lotu ta tu ku ari fireti au o sisi ta au pa ku ki mo mea ko ha pe o tu ate mana neri e ke tangata iki ke toki ta Sami ti peit la tu o fa ha mau pe ki ai ni au minusila o e mai mau pe ki ai ko o vale pe ko ha mo ni mataika ko fa wa ya o hange bu ki fika ika ya pai ni foi peste e ta na asima ya ko ha mo ni foi ke la ko di peste ya pa ko pe hatu ya lo ke luketi ko ai pe ke tangata iki tamai lo ke o te tau henke ai where mai koe te ko matolu pe te maukai. O ware pe ku lue mai tangata iki. Ko hea ena. Pea te logeti. Koe keke na hamu where sai pe ko matolu pe koe tangata iki ena. Oua, tofi mai ke tau kai. Pa maukata he aha ko ia. Ako tu hake pe manat beri he si hau mau pe ki ai he taimi kotoa. O ni whalau mau pe ke te au. Whapehangi logeti kia. Koe ila puhai tamsi. Ko Samiu eni kia. Loget, o mo wila tamsi. Pea ko hei tamsi. Ko ari fereti asi o si falatu. Pa mau toki katai. Pa ko tu mai pe fatai mlahi wuki faasi e mea famili. Pa ko tu mai pe fafonga e tata iki. Mo ngalma, ka uma sione atu. Pe sensi. Si popoak mai toko wala he oku. Ko aisake. Ngalma la tu me Amerika. O si fo tu a moi ai. Ani si ofa mai ka mo tolu ka ma ko lo ke. Ni o pe ko ki si lava ma ai sake mo. Ari si to ata family. O sai pe ko o no pe tongan. Fa lo pe ta un ai fa to ni ai. Pa ko fi ma o pe ki fa am pe ki ta tu ka pe foi. Es fo la ko fa ma o pe ki. Pa va. Wa ha e ki ha ko na ki ta tolu ki ta wa la ko nga tolu. O tau fōua ha ungahi, unganga, o tau mohoa mono pureanga. Pea ta haine ungahi si pinga le reina e tae Samiu, ki tau kai mui le rei. E ko ilo i mahalo koe taimi koe ni o iteni, o Garden of Eden, na tau fōu mahe kai vesta polo ki tau mui le rei. Ka amusia Samiu kua au ki tau hiva mo futupu, ko toi pēni au pe te wau kua ki ai pe kai. Mahalo. Alo pito, kakita ia ha mat me dia me family. Peto tau tuku ai pe whenga mari e ko niki he witou pe ke whanau ke nau. Hiva. Ka ua ki aongi whai mari ke vaine ke nau omi e tau hiva. Ka ospe hiva ko ia. Tuku atau lewa ki e witou me whanau ko nau whainga mari e ia. Malo pito.
Kore peke whanau mai whangmōna. Yeah, kids, can you all come from the front, please? Okay. Nā ku tangotu pei lalo he. Pe au whion whakaukau pe koe. O kai whakatangatau ke marako ke rea, pe koe ki o kuna tula ke rea. Kai tuku pe mua ke o whaku mlat me rea. Nā whio whakaukai pe koe ha e rea te talatala noa he pōni. Nā e tūra masione I aho taha hiwa, aia koe aho toko nā ki ia. Koe aho iau hokoai, ko amusio nengu ma pe pe aho tatau. Aho taha hiwa o ka topa. Ma whaikia ke tau e nima. Apa sio nanga donangi ki fremaki ko na ku iai. Pea pai me mau pota na pa hiwai ma birthday I fremaki. Ma sio ko ke tangata e ki ine whenga ko koe he, kai ki puke te lau tangata e ki ore. Ine whenga ko koe ke kauhake koe hiwa. Ai na pato malolore tangata e ki he po sapate. Ai me go couple of hours after that. Ka ko fia puto pena tari peke ke au masio ni kau tange so tau talaka ha uta hiwa eta birthday tau ni mahiwa au tau no fasio ngau fingo ni kan fama popo mai nai ko lo poke ke malava it's not possible ke fra ma popo mai tau ni mahiwa ko no ai go ko ai ngahi yakonaki tangata iki ai ngahi ane to nga mo ngahi mea nane hanga tuku nane hanga tuku makatika matolu ka te hanga peo whenga pe ke lawe ki ai mea koko I whakaukang ai koe whehe ui ngoi ngahi mea benena ne whahanga o whangatala makatika matolu mo nekane mai koe hai mo ui lele what is happiness Ko no whare taha how can you obtain happiness te hanga whehe te hanga ke te mau ai moi fia koe talata I whare me kai tangata I ki koe moi fia o ku malama pia ki te mau ka pau e moi lelei ai sino moi lelei ai atamai me whakatamai psychological lawa ki te moi lelei me whakalau maari ai ngai tapa e tolu all aspect of life o ka pau e moi lelei ai atamai pe moi lelei pe moe lau maari ka maha ke sino kai ki fia ai langa pe mo to o pai mo ile ai sino pe mo ile me la maria ka ma ke ngai me fata mai psychological ke fia mo uia ta tau pe ko pai ma ke me fala maria mo ile sino mo ile me ata mai me fata mai ka ma ke me fala maria ke to kan ngai me he vani ke mai fia kon go tau hinga ke fia ta ngata pe ko ku manat meri pe ki he ko naki tangata ko ni tau ilo pe to lahi tau tole tau ilo ane me na no fua ki ai mo ile ri frai sino ko manatu ai he ma ga tau in mau ki tonga ni be mo sione na ai he tama fa sione tama manaki fa malo sino tau be mi hen ma futu in ma ki mi pala leri ko malo sino sione mo ngai mi hiki ko ma sino poko awin mo o weni mo ti ta ai mo mo muy be fo ki sione fulai so How tangata ki tala mai mo mai hen Como fa malo sina ke me na ku kai me ko na pa mo mato e la fa o ki mu ki he fa malo sino ai osko ya pa mo kai me kai ko ya that stick in my head kai ke ya no foi ha ata mai ai ko na ke tangata ki o e mau e tai mi finga ke multiple pese ai ngau ka lava fa malo sino lava mo ngou lava mo kai ai ka o e foi fa malo sino ata pese tuki tangai pe fa kai ai ko me peta ko mantu I to na tanga ki frema ki kada fu ne to akau ke pa ku kai ke o I ta peta tanga tai ki ka pa de ma sio ka ma to lo ma ta fu akau pe ko ha gusto ko po ta hai hui ko na ma he ni ai ala fa ma ti la he me mo hela fu ke mau hela fu ki fu ke mau tau te fu dong pe ko ma finga ki ku ya fi wa fi Tange te mati lai ange ko hai na nau mai ange ka hui ka ko hai kai na ko kana mo ni mai kana mo he io ange io na ya tau no te ke mo he ki fra uri
tanga mati lai kai ni fauri pia ka ko fe ko na holo mui atu ko he mea tui e fures na to tanga ta eki ka ko kata fo he ilo ko e tanga ta eki ko ki akau ka ke tanga mati lai ke pe mau ko ka kai la pe mati la oh fures na ke tu be ya bata ta la no ai ka to e o se ko mati la ko a mia ko tanga ta eki e mai ngai he fures ko ia pe ka inga mea ko na tui malbe ta he tamai ki finga ha bi mal meri o kata pe ka inga lo to fa memoria do tanga ta ko val hele ya ko fa mo atve ko ke to lava o fire repeat mea ko fa he to wa ni mo everybody o smahino ka to ka ta to e anga offer mo service na serve he la mai goni ke ngata be ki he si ka ko ma to family mo ka le ka mo e poanga so go mau he ni fa ha ma fa fi he legacy e ta tangata e ki goni ka go mata no mo go to fine mo ma to wa go dang and never run through my mind all this time go away ko fa go lawa ma ne famosino ne kamata pe he ni te ke ta fitu ma bo ta ba he la lo mei he o ko ke ilo ya go nga we ko ya e ko fai go ne loto e ki e tanga tai ki ka go nga we go fai o alu pe famosino au he tai mini mo e health so in my mind I think what I was doing is the seed that our Father was planted on me in a very young age, and I didn't ever thought about doing it, but now I realize this is it. So, ko mahau ko tamata me hen ko fainga ko loto ke wanga o ka hokwat ke tapako ya ai programa ko ya ke timing ke hokwa se asi mo ngau ke ko ngau e professionally amni ka ko faigo personal trainer, nutrition and health and fitness. So ko promesi ke tanga lai ki mo tong ai le to fine mo to wa ko fa long ye de pai from this point on I'm going to follow through that. Why be now strengthen na lo en ta fa ke na wa te na fa na do ga. This is my portion. This is my part. O kamalo lai de mo ofa, kamalo lai de patongia mo kamenga mo pai, ka ma fa fi e ma tanga daiki. Ka wo ka du ma vai ko holbe ke tau to man bu ke tau to te te wa coffee time coffee. O pa la ya to. Baro lele. Ko ki manat meli no pi ke tanga daiki. O mahalo to to ke ulaki o to la he family o pro o mahalo pe na sio ke te au he ku fe hol me fa nau te na fi uia pe kuanga fe ku fit in ke family o just de fenga be fa no mahalo ko tau ne la ka ke tau e fa ngo fu manima hono accept ya e sami moloketi ko ta na fanau and because ngalma and I the same age we basically become a twin since that day and Samiu never treat me like as a different person other than a son to him. When Samiu retired from work, they wanted to migrate to New Zealand. Samiu said, I'm coming with them. There was a problem with getting our ticket because everyone else have the same last name except for myself. I have a different last name. And Samiu was going to change my last name to Latu, so he'd be able to take him with me. I never forget that. I never forget the love that he had for me. Not just because of that,
But before that, he really accepted me into the family and never treated me differently. But he took me with him to New Zealand as part of the family. And we live in New Zealand. I got married, I have kids. He looked after my kids as his own grandchildren. My daughter, with Samir, when he took Dad to the hospital, I wrote them and told them Grandpa is in the hospital, and they said, keep us updated. When I told them Samir passed, straight away I said, I'm coming over to pay my respect to Grandpa. And in fact, Sam and Loketti are the only grandparents that my kids knows. Samir, to me, Samir was advanced. Na whakalakalau ka pita ilo e Samir and most of the people. We talk about climate change. Now it's a big thing. It's a huge thing in the world. 45 years ago, since I know Samir, he cared for the environment. He didn't want to cut down trees. He hated us burning stuff outside. He wanted everything to be composted. So for me, he knew and he advocated for caring for environment 45 years ago before, now Tonga is hopping in the bandwagon and care for environment. But Samir to me was way ahead of time. Samir is a singer. Man, he's a tenor. I remember Ngalma and I was a tenor for our youth choir here. He put us to shame. And up till he died, he still tried to sing. I remember we were in the hospital last week before he passed away. We sing songs and he's still trying to sing with us. And I know which part he was trying to sing. He was trying to sing tenor. Samir is a reader. He reads a lot. He reads a lot. If you don't see Samir out in the bush, in the garden, he's sitting on his chair and read. The Saturday before he got sick, I came over to visit him, me and my wife, and he said, Samir was sitting in his chair and I can tell he was so tired. He woke up, grabbed his glasses, put it on, grabbed his lesson book and read us a passage from there. And I think I could be right. That's the last time he read out. He's an avid reader. He dedicated to study his lesson. I think all these things make a man that Samir is. And when we build our house, we want to make sure the foundation is strong. We want to make sure that the foundation is built right. I stand here today and I say, I'm not ashamed to say, Samir have built my foundation. He helped me shape my foundation in life. And I hope that I'll live to make him proud. Regrets. Do I have regrets? Yes, I do. When we went to New Zealand, Makamata Manofai, the Mawal, Nawe Farm, the one came. We're picking number 5 Torihina. And we're getting tired towards the end of the day. And Besit and I keep fooling around. And Samir said, come on, boys, do it right. And we keep fooling around to a point that Samir got really angry at us. That's my regret. That I pushed him to show a bad side. That I pushed him to the limit.
I will never forget that. And from that day, I always, every time I think about that moment, I feel ashamed of myself for pushing Sami to reach that point. I'm glad I had the chance to stay with him at the hospital. So I told him, I'm sorry, brother. I'm sure he doesn't remember that, but for me, I carried with me that regret that I did that to him. And I hope, and I'm sure he did forgive me before I passed. I think I have a lot of good memory with Sami. Oh, this morning, I opened my Facebook page. And you know, when we open our Facebook page, we have memories pop up. A memory that popped up this morning was 2 years ago when I took Sami and Mum to the hospital for they're going back to New Zealand. And I remember that occasion vividly when I picked him up. And we drove past because he didn't want to go back. And Sami looked at the trees and he said, bye-bye trees. He looked at the church, he looked at the house, bye-bye house. I cried because to me it's like he was saying his last goodbye. He drove past and he looked at the church. He said, bye-bye church. And I said to him, oh, you're coming back in December. I said, you're coming back in December. This is, this day, 2 years ago, I took them to the hospital. And then when I set them, they hop on the plane, I quickly called Ma'a. And I told him my experience with Sam. And I said to Ma'a, when you have the opportunity, try to come home and spend time with your dad. And I'm glad Ma'a made it over and spent some time with him. And I'm sure when Ma'a brought over my dad over to Australia. And I think, to me, every moment, every time I spend with Mum and Dad, I hold them as a treasure for me. My kids knows them and call them Grandma and Grandpa. There's some of the sweet memories that I have of him, and so and I thank you, Loketi and Sami, for accepting me as a son to the family, and I hope, because I sometimes get a bit shy when meeting with family, and they don't even know how did I pop in and fit in the family. I hope that I put some perspective into that. Malo Pito. Malole family katoa, masas katoa. Kau kingoa kau melesin ilatu. Tatal pe loket musamiu. Kau mau ngai monu ia ngai ahoni konawa. Kau yang ngai tupu nau hangi pe kau ini. Do fomaya kau hala koe mau fe alu akipe. Pe ave nau tolau ki musila ma kau tau tahiva koe. Leang ta me pe ki walu ki ma hakmo. Ko fe alanga Sami mo loket mo ki family ki. No sila. O ma fe ta la ki ai. Da be Sami mo loket. Ha ke da no. E ku fi mo dale kwal ke mo to pe ke foki me ki. E ko ma fe alu aki negate te la hat ha ka ke ya. O no fo mana te ka Sami. Enggak ya kok nanti nanti saya ya. Kau logo tu, tak ini leang atau amut. Anga kau look after family ya. Bagai nau fanong ni peko, no musami molokin. Nau fia, nau talanga sami molokin. Malo mo ofa. Ia tak ini kau en, tak mau fia lah ya.
Pagod mo uwi kay ngalo sa amin mo lo kit ya tia mo family ko to. Ku fanga tu ane fanga tu fa fine ai fanga to ko wa. Be ko to kon lah ya na to ka tia. Ko yang manu fa nyusi la ka ge mi no fo fonwa ko ena u feinga. Ki mo uwi e ka pa na ikai na to ma de te si fo ki ma pio. Ono fo te ko ha ne te forward vai. Kako ofalai kai ngaloi moi aki mau tol ko tol lau piko family ko tu au fat malo mo mola mai malo lele kai ngalo tu mo family ko kuingoa ko lo keti tu pulotu ko tau hingoa ki hoku mektanga ki lo ket latu pe ko e mo menito afi an family Uhinga na ya ke maui mo tupu hake api ko ni talo no fa ele ya. Time na lela ta ya sa mi bloket ki nusila. Tala mai sa mi ka te au. Loket si foki pe ke ngo matua. E pau pe ke hanga fenga I ma ho me ke arang ki nusila. Aho pon Kaya lava makala ofa tangata ko ni get. Ko kaya family toto mo tamay ko ni. Ka tau hingo au kaya loket la. Ko tamay ko tuonga ano loket. Ka ko ofa tamay ko ni na fight. Te au pe ko ki tuonga an. Te mili I mau au lo na hange pe mau ka we fa na ko ni fa ele loket musabi. Pea oi peo ave ki mau whakahu ke ako mangaya. Ko tupu angaya he ate mo ui o mao e whainga mari e inusila. Koe ofa e tangata koe. Sa miu ko ofa leheta te koe. Nei kei ki aia ke uhau e putu. He nei fu mamafe totongi ke ki ulava totongi ke uhau. Nau kore meka jen, kata ke wau ke putu. Mai kana foti pi mai fia. Ka ko fuka malo ka te mon mo jen, ko na wan. He na iloi. Angai ofa mo toa ka sabi na. Na fai ke te au ke pe ku ki fami. Toan kita tol whanau. Ko sabi we ko eve te hala ko ulai he wan. Ko ki tau tolo en whanau me whakamoa puna. Ke tau no whawhaita pe o whawhan. I he ofa, ne whai e tamai ko ni matasi pinga na ni whai tau ako ko doa. Ko o mau ha ofa rai ke te kumutol malo. Malelei famili pe ke siasi mo e kai ngano kotoa. Ko tu be ku mo osmia I mai pe ku ingoa. Matila la tu fai ko take vakapuna ko koa o whangaia. Whakamalo atu ke mauta mai ko o whewhina wliam la tu lahi e sa miu. Kaneo nai o hi mai pe takatai ki la yange o wheo mo nao tolu. Na silawa maa kutunga ane lai taha ko alifalet la tu. Pe ke lahi a te au se fli la tu. Pe ke tama o mamik tanga lo peti hef. Pe ke aleata mo ki whaanga moko puna mi hapai. Pako nau si foki a te o se lava e putu. Kai te uto e whakalo loa. Na ngahe mai pēu ke si toko ua ke ka tēni. Na si toko taha pēa tēni. Pako e atu ngae. Te tuu I whale tuu I tua. Ke whawhenga pe ke whakakakato ngai whatongia. Ka koe, he kai ke toi whakaloloa, mauloloa po. Koe manatu meli e pe, ko manatu pe kia tēni. Na si whakawhei e hoa, ke nau si le lange ki menkuli, ko ma ki pare ke whaki I mau mea tokoni hoa tai. Na lavanga tēni pe ka mam, mo vea, mo mau tō whiwhino tau talanoa ko Mariana, na mau I ai takoi ko fu family mo nia, o mami, ai tō whiwhine o tau talanoa mo no family. Pea,
o se mau kai ui ki ta a mātete mo mai ki lo kinu kai mea ko toka ngalahi ki ai hiki ato masia pako maki iki foka cheni peko hai me alahe ku ui hai maunga ki lo ki kumatu pota utko ako naki pea tātai ki mo tokanga ki lotu ko tui pe mahalo na iloi pe tete o makei takatakai holo pei tua whale lotu te kai ke mahu ki whale lotu e hoko mai e ne puke ko rea mai peto whewhinu tau talanoa mo manatu ki rea nei whai tangata ki ka mua o ma heka mai pe wakapuna mo ma talanoa pe he kai pe ngalo ko mea pena mo uia ke te ti ko lotu ia toi mea hau ki he mo meni ti whakaosi ai mo uia mafta mai na mau whetong sifi pe whare maha ki mo whangatunga ne mo tēne ko au mo wholola ko o whewhine o mo sese si ia dead ko maua na masifa ka osi he pōko ia o hiki ai pētanga tae ki ia mau na malau ko he koloa na malau ko mamonu mo matapu aki e masio fia fufonga e mautamai pene toki mawahe atu me mamani ko ni ko maratu me ria hei kai pe ngalo he mamo ui e tamai ofa ne malolo tangata e kina e kei mahino pe ki ai mea kotoa tala tu peo mau ofa po talang ko mami e mo whanau nau whaingang ka koe pule e ki ukange pe hake mo o kai toi tāri e ki ata koe hoko mai pene pule ana kai ke toi lawa e tau tolu ke toi tolo ia to haki te hang koe manatu meri e ia o kou manatu lele ke mata mai ofa koe ni tua ofa e ki at ofa at ka ngai fofonga ko toa pe mau ofa at malo Fatulawat karbe ke u famarana te ngai kalpatap kakato ko fed me fitun kata be ke feda ki fala bla ko foto de mi muke ko ilo be tuanga ka sisita kakari be ke lava kau tamalahi kau toki fala bla ko mene lava ke ngai mua kiria ka pau te tamara mili to he poni e aho pe te hoko mai mai lahi ngai me ke whaiano manatu ka me lawe malanga niu ki he talango fua ka tupe ke whai tau ki whakahua ke tau haa mo ture mo lawa me beki moan kau tamai koe mea tahena e ako naki tangata iki ka tiki mau tolu tau le mau ke iki ka mou ka whiri rewa ha mou hoa ke mou whoka meke siasi whiri ha mou hoa pene toki mahuinga maari e pika te au ke taimna whakakatoa i whatongia katoa kau tama katoa ni tāna tā katoa e kuna taki ua, taki tolu, taki wha, taki ono tanga ni he tau maari kai ke koe tāna ko fua koe ai pika i mou ki kata koe kau puki he mea nei mate ki he tangata ki me kone alo ki ka lotu ai mahuinga e lotu pia famili mahalo ko mātou katoa ko ako mau e tāpua ki mātunga pe ia ura ki he mea kona ura ki e ni nai ngai tau mai ki mui ni tau e ono pe fitu mai ki mui ni na u tuanga pe au famili kau mui ho benga mātua te mna mai tonga kau bea no humanaua lau mahina whai mau ki haka lot pong lo toi fia ko me ai te honga o tukulo toi
ke whanonga mo ia. Ko lotu lere i koe ku tala noa e tōta. Ka ki haha e whanonga ai. Ka koe tui e tangata e ki, mo ne whalala ke o tua, ka i peke toi vewe ue. Ku ne whababau i peke i rie le wahanga fulu. O peke mo peni toka o si. Ni ki tala mai peke tau. Whe mau wahanga fulu ke ri. E ne whai toto. Ka o peke whai ngata ia. Nā ne kei wiri peke angana matsota. Ke lau e mau. Te whakausa koe i manile IVS. Ko tohi whakausa ne tamai tangana ki ke teo. Kai kenu te lava lau pan tamai. Lau e koe tohi wanu. Ko whimau peke ke lau. Tanga mau lotu whakausi ia. Ko tukulota peke to mai konga ai tohi wani. Toha sāme wahe taha ono. Nā tamai ni kau ke lau e wahe kakata. Ka wamea ene vese ne ua ne mahanga ia tangana ki. Ataki pete ula tu Britania. Same waha taha no. Vesi walume vesi hono hiwau be. I have set the Lord always before me, because he is my right hand. I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in peace. Ko vesi wa asene fe mai tanga i lawan kia. Family, ko loto me whaamu. Ko mahino hala tangata i kia. Tau tolu ringi. Whanau me whamia. Mene lau ke rea ki mua. Ke tau nofo ma teu teu. Ma teu teu ma vei tau mowi. Ke tau ilo anga tau whanonga. Mai o whalahet ki whamiri ko kake whalau hingoa nā tohata. O whalahet ki whamiri ko toa. Sio mō lawe mai, tokoni mai. Ki he whaheka e whalawe tangata i ki. Mālo vito. O whalahi o. Arui foi maika. Foi maika e au que maika. Malo. Patap ke o tō maafmafi, wa whio ta rotolotonga. Tāpat ke whai whekau, e mok mōtor hono ko tō ai kāinga lotu uku. Kau ka whataha i he pōni, i he hoa o whaanga koen, sāmi rātu, ko whinangalo mai o toa, kon taimi ke whoki anki api. Ka ko whamalo he mea ko toa pe ko hoko, whamalo at ka tek mōtō ka atoa kai ngalotu, ngahi tokoni mō whai. Ko sāmiu koe tangata na e lotu, pia tangata na unganga lelei. Pia ku hoko ene tokota i whaimahaki koe whamamahe anga sio ki ai, ko toki au si ai ha aho behen. Ka neo o ia, tangamahe whanau, mam tukuange a sāmiu ka si whai mo whanonga, whai maalie. Pako tarange o kai ki whanga puketu a Sāmiu. Wa whio mai ka wange long na whio mau ki whoki anga Sāmiu ki api e whoki pa Sāmiu ki ai. Ko ia e ko mao hafu whanau toko lahi pe heni. Ko e ofa mo mea ko toa whai pe kia tek nao tolu. Hono tauhi pe ko hawhanga mea nao tokanga ki ai ko ma ofa lahi mo Sāmiu. Ke whanau kātua koen ku mō mea i mai teki nāu tō. Pako e hoko pula e o tua ki he tangata eiki o ku neo ai kai ke whie māwae ka ko pau pe ke tukuanga Sāmiu ke alu ke api ko te teo he eiki. Mōna. Tā lele i pe ko tanga Sāmiu whalaua. He koe api koe nā tau whenga ko tō atu peki ai. E iaha aho ko alu atu ai, i tau no whata, pa ko whaamuia pa mui whanau hono kātoa koe no nau tu at me muani, ke tatau pe mea ko tako iro nau mese ai nau tangata eiki, ko
tarangi ke teknau tol o kai ko mo tol pe mo mista ta iki o pepe mo ko o falai ke ta iki ko ai kai ngalotu ko iro pe au o ge kai ngalotu ko mo ausia mo tol me a ko ni ko to ki ausia a ko ni a me a ko mama ka neo ia ko samio ko tangata na lotu ka ko tuang te au na le me pe fa na fa mahaki ke sio ke ne fa o fa he ku osto ton pe ia ke si malo lo asa miu ka ko no ko le mai te tuang ia ta ai ki ro ke ka si la va al ke fi mari sa miu o kai ki hanga puke ko ko le atu fononga ko ofneo o fala het ke te ko mo fa nau ka ke maua fononga lele e ai pe a te feinga mo ki alwat ta to filoa ki te ki ai ke a ko ia ka finalo to ke hoko e hoko ia ko ia ko fa pa he poko ni e sio mai ke fa nau e nau lea mo io o nau si loto tai fie mama mo nau tamai ka ko nau la pe o tuang pe tanga tai ki ke fononga e ai pe aho te tau to filoa ke mo sami ka ko ia o fa malo la ya tu kai ngalotu ho mo ahia mai ngai taimi na si fai ngata ia tanga tai ki ka ko fa malo ke eiki ko ia aho pe hen ke tuanga sami ke fononga ke al ke api ko te teu he eiki mo ki tau tolu malo au pito tua o fatu ko le peke u whanga he ngai whatapu oso no o at me moani pia ko whamalo i e whangamari kon ke wawa ke nei kai ke whakakau ke tu at me hen ka tāloange e kuto ane koni ke e ke ko whamalo apita e whangamari koni ko ke ngā ko matina malolo ko e ofifini au kasanita ko e hoko ia ia samiu latu e wangafulu nau lele hat ki nusila ko e wika ke haa samiu ki heni na aike awea ka mosese mo wika ki Australia pia whalama loketi mo samiu o na ilo aike awea tange samiu ka ange taine ki nusila usaya ngea ko pia furi hea whakauka ngō matua o awea ki nusila nau whalaut nau awe pia ka mo la mesi mo kokta mai ke loketi mo samiu na whalala pito tena tokanga ile iau kai ke whamalola hien ka loketi pape ka samiu i tala ke pe malola samiu na aku perika lai ke wao ka nai whain ka taalahi ta utu e ku whanau e toko tolo kumi o kusea kai peke maha sea iau tamai ki nofo ako e manga awe sili niu aunga ko tangi kai mo kumpe mo tolo wa o ke pule lulu ko aho e ngatai whenga ko whawhitai ke eiki nai o me whenga mani ma awang hok sea me tonga ni nea wane mamawha kana kuloto lahi ke wao ko sa miu ko e kuwhahe tangata nai hoko ko tamai ke teo nai o meo ko talanga talahi ta ia sa me ku tua ko hola mok mari ko se ne ta ia ta mai ke fae fa more kon ko tau te ia tina ko le fae na ta ke tai ke mate ke au ko to
ke au ke tunga koe whae, koe kui au, ko toke mau inga ia, aku na e uhinga, hono tai au. Tau fua peke whanau, ko te tae whanau hanau whai, haurunganga au ki kai tau, aina pehe i au. Tae, ko kure pata, Samiu, ko opalo hi atu, hamalo tu neo, e ko masi wahana u kakau mai pe. I waka whaat koe te koe, he kai ngalo opa. Tolatu, e ko whae, e ko opa. E whakamara e au. Ma lo lai lo keti. Ma lo ke Jenny. Alu maa sone atu, pehe ka pe seti matila. Oweni, sentila. Kafana sabi uputo walai. Peka ngalo hata famole mole. Opa malo, oweni omia penga mali. Ke paka hako kono ngama toko tako, toko tahta e ilo. Ko opa kai ngalotu. Pa malo ye mea kotoa, tu ofa atu. Hoi da mau ke vini kainga. Ko tua te hoan ke papafonga e te mau ki nofo na fai he. Ko kuinga ko moelika. Ko ku lele mai mei lunga mapu apa ya mo hawagi hapai pokotala e mo e pai kawai ya kawen ko nau nofo mo ki kawai vai Samiu pe mo loketi pe mo vea. Vea. Ko ki manat meri te ufai ko di manat meri no pe. E ki time ko na mau no fo mai ai mo. Kau vai ko ni. Ke u mau le pe ko e fe tau nau. Wai o nofo mai ke apigoni koe maheni pe i he mau ki siasi pe pena au ta mai pe ke wha pe o mau reo pe hen ya ko peset pe ne lahi ma whiohi ma whingawe aki he mau ki nofo pea koe Marat beri ki a Samiu. Kona si whakahokot pe ai he whanau mo i konga lahi mai family. Ko tangata na e mo ui lot to kanga ki he lotu. Pea koe mau nofo koe ni i he. Wha ai e ni nau eke mai. Fe mau nofo mo i kau vai. Ko tang. Oku whakalata bito pe mau nofo me kau vai. Kei hame ai ke ngoi whainga tā i ai. He ku nange pe ku mau tau pe mau tolu ia. Nange pe ku nofo ke mau kau re kai. Anga koe mau nofo. Ya. Taimilahi e mau nofo. Nai mahino e palania e tanda e ki Samiu ke whakatua e whare mo uilelei e ko ngā api kone siasi. Ka nei te ai pe mau ki whakatutu ube mo vea mo loketi. Ke whakatua mau ki business.
Pea mau kei lau ke whakatu e businessi, o te kei ke mahino pe koe hae business e whakatu. Pea lo ke ti mowea ko o whalahan ka moua e tau ki whiohi. Mau fu maheni au pitu. E whakalata pe tau ki whiohi. Ko e taimilahi mau no fo. Ko taimi ko mau aga he pongkongi. Hawa bea eke mai. Ko e aho haeni. Tala pe aho. Ko e puriat pe avea. Te lue mai, te eke mai. Aho haeni. Nai kamata pe ku kamata he lawa hoi aho koe na mai na eke mai bea. Amo nite. Kon te puriat pe avea te pe mai eke mai. Aho haeni. Tu site ni. Mai eke hoko mai bea koi ke hui e koni e to nima. Lere pe aho me tu site ki he mo nite ki palaite. Kai ke he koi. Na whakalata pitu pa maa. E mau ki whio me kau vai koni. Pea koe ako maa whalahi ki he toina e whamiri. Pea kou kore whamore mōre at te. Tana tau no noue. Tauhi mua whai ki he kau vai koni mo. Mai ulunga ngai te au. Kore whamore mōre at ka te mua tolu. Ko i ngata pe ki marat meri e. Tuku keu whakamala tuku hinga hei tala whakatapu ko o se awhakiat mai moani. Tā mo ku ke whae ata lea whakamawhae ki se mau tāmai o whāsamiu wela te peiti la tō. But before I give my farewell words, I would like to hand over to my husband Damon. When we got married many years ago, and before we moved to the United States, I always said to Damon, there will come a time when we will have to go back to New Zealand because of my parents. We've been back in New Zealand now for nearly 14 years. And for those of you who know the kind of work I do, I'm in Wellington about 4 days each week. And it's actually my husband and our daughters that help to look after our parents. And so I'll hand over to Damon. Morally, family. So when I first met Sam, it was in 2001, and Jenny and I were about to get married. And we made a deal that at our wedding, I'd keep my Samoan family in order, and Jenny would keep the Tongan family in order. And right at the end of our reception, I failed, and my family turned up with a gift for Sam of 5 pigs. And it was a sign of what a beautiful man he was that he took the 5 pigs at the reception, and then they made him dance. And Jenny told me afterwards it was the first time in her life she had seen him dance, was at our wedding. And for me, that's the kind of man he was. He was joyful, he was loving, he loved God and his faith and his children and his grandchildren and his great-grandchildren more than anything. He loved his garden, even our little garden, but especially the big garden here and in Mangere. And one of the memories and the things I'll miss is he loved to sweep. And he spent hours a day sweeping. He swept so much that the tauwhale would get so short. And he would also share his stories with me. And one of the most
many stories were shared with me, but one I used to reflect that he was nearly 100 years old, and his stories went back all the way to a time where there was no running water, no electricity, very little in the village he grew up in. And he ended up leading Zooms and on his iPad and on a smartphone. He lived through things that we could never imagine. He was a real role model in that, and a role model too with his exercise and his health. He was dedicated to making me and others healthier. One of the things he grew in his garden was his rhubarb. Our garden is filled with rhubarb, and whenever he made rhubarb, he'd always make me some rhubarb so I would eat more vegetables. He would inspire me with his exercise. When I first met him in his 70s, he was still leading aerobics classes. And then through his 80s, Loketi and him would walk around the lagoon near our house, which is 2 miles every day. And actually, I would go and watch them, and they would run part of the 2 miles. Loketi was in her 70s, Sam was in his 80s. And Sam was still an athlete then. He told me many stories about his rugby and athletics days. But I knew that time was catching up when one day Loketi came home very happy because she had beaten him. And then as the weeks and months and years grew on, she kept leaving him further behind. But he kept going right up until just 3 years ago. He could still walk 2 miles. That always inspired me. And he was someone who never complained about old age and was always accepting of his being and his well-being. But he kept coming to see me saying he had a problem with his knee. And because he never complained, I took him to the doctor, and then my brother's a physio, and I made my brother, who's a physio for the Olympic team, come over and look at his leg. And he watched Sam do exercises and all these things, and Sam was trying to explain the soreness in his knee. And my brother went, "Sam, I've figured out what's wrong with your knee." And Sam went, "What's wrong with it?" And he goes, "It's 90 years old." And it's such a reminder that even Sam was human too. One story I thought I'd share because I've been thinking about it today. He told me about the first time he came from his family to stay with Peseti here in Tonga. And back then there was no motorboat down to Tonga. So he actually hopped on a sailboat, and I think he was 10. And his first time away from his mum. And the journey is supposed to take about a week and a half, 2 weeks in a sailboat. But there was no wind. And so it took nearly 2 months. At least that's what Sam told me. And then by the time he got here, Peseti's family was the one who welcomed him. So he was trusting with his stories with me. I'm really happy we got to write some of them down. I loved him very dearly. He was such a good, generous, loving, faithful man. One of the things I admired was he started telling me he was ready. And it was time. This was about 5 years ago. He was still very healthy, but he said, his house was in order. He was ready when God called him. And I said, "Sam, you're healthier than me. It's a long time before you go." But I reflected at that time that there was almost no one I knew who was more certain of where they were going and more deserving of getting there. Manuela Malanga, Sam. Maloi Lele, I am the second youngest grandchild. Am I the second youngest? I think so. But my name is Esme, and I lived with Samuel for 12 minutes, a long time. And I'll just share a few memories. Because I would always tell Papa that I didn't like long services, and he would always say that we have to make sacrifices for God sometimes. So the first, I think, the main thing that I associate my Papa with is his love for God, and also his
ability to be silly and loving of life. So much changed around him with the time that he had to live, and I think that really showed when we would go on walks around the basin with Nana and Papa, and I showed him how to, I would have been, I think, 10, and I showed him how to ride my scooter, and he took my sister's scooter so he could race me around the basin. And I think after a few times, he got better at racing on the scooter than me, and he ended up beating me, and he didn't let me live it down for about 3 years that he was faster than me. When we used to live in America, he also loved to spend time with us because he didn't get to see Mahalia and I very often. And so for I think it was my 5th birthday, he came and sat with me and all my friends at the kids' table, and we were all wearing princess dresses. So he put my tiara on his head so he would be a princess too. I'm gonna miss all the silly things that he would do around our house that showed how much he loved us grandkids. Yep. Koe manat me lia ki he tangata eiki. Koe tangata eiki whoko e ni na e pharmacist I tongani. Ko manatu he ku kei si au pito mahau, tau wha, tau nimba. Agahi mea o tēnā mui I he walanga ue o Sāmiu. Ko ne whoki mai koe me he whale hui vai. O namu whai to o pia I he aha hono kotoa. Ko mau ki mo tui whale whoki nai tu pe he ka ku si holoki he na e popo. Ko taha manat me lia taha na e ki skuta a Sāmiu. Pakau keisi I na o whaafai mea koe tangi mui mui. Keu heka hene ki skuta ke mao ke hene ngāwe. Ta mao ke hene ngāwe he ahataha, ke tuku hifo ngahi kapavali me he ato. Ngā ngana hifo ngahi kapavali. Mea maalia na ke tō hoku ulu, ka na lavea hoku nima. O wha eke mai I he ngahi kau ngā ako o kupuka mea, ko tengo o tohi ai, o ko tohi a pa hold pehe I peni. Ka kono uhi ngā, koe talu me he foi aha koe na alavea he kuni mahi si tangi mui mui I si he tangata eiki. Paliliu e tohi he na alavea lahi hoku ni ma. Koe manat me lia taha ki tangata eiki. Koe tangata na e sai ia I he teu teu. Na e suti pea Sāmiu ia me aha hono kotoa. Hau beke osi ene ngā we o ku kei suti pia Sāmiu ia. Ko tengo maua ave pe ko haane appointment he toke tā, pe ko mau ke whare mahaki, pe ko mau ke sopingi, pe ko e mau hawhei tū binu sila. O si tui fo I suti kakato Sāmiu, pau eke maha kakai. Pe ko hamea ko wha suti pe he mo teu lele tangata eki ko talanga mau pe. Ko mea pena si ianga ki ai, a tangata eki ko suti e me aha hono kotoa. Ko tangata whokeni na manako ma ope ki he hiva. Ko mantui maha ko ta uono pe ta ufitu. Teke ke langa whalaloto e ko ni havelu, na ma whalaloto he sa fitu ko ni I nuku alofa. Whikaha tangata eiki, ki o alange ki nea ko e ke mahiva, hiva ti weti. Kau hanga mua o le lau whakapālangi atu, tu lo watu mam. Ka lawa te ki foi, mena e tohe tangata eiki, hine ki tohe ko na e wange e he o kumali ke ne tohi ahono historia. Describe the 5 most influential people in your life and their relationship to you. Whikau loaki. Ali whileti lātu, my father, whikau wā. Emma lātu, my mother, whikatolu. Wepi lātu, my eldest brother, whikawhā. Peseti lātu, my brother. Whikanima, so ne atu lātu, my first cousin, and if whakaingoa gai aho mautunga ane lahi. And then in red pen, tohi I olunga, lo keti lātu, my wife. Hena e si mo ngā loa, si e mau whae. He uraki tohi tohi, pen uli uli. Ko mea ne taha me ne tohi. What were the 3 goals you remember having, and did you achieve them?
Number one, my dad wanted a job in the government of Tonga. Number two, he wanted a good wife and children. And number three, he wanted a piece of land. And I just want to read how he described the piece of land. 8 acres to grow gardens on. Praise God, he has given me all of my 3 goals at the right time. Now I did not only work for the Tongan government, but also worked for the New Zealand government as an interpreter and as a family counsellor. Now I am 92 years old and receiving pension from both the government of Tonga and New Zealand. Toki mahina mai whakahono tautou eke mai ka mautoro, poko hākoe a hingoa o api koe ni. Tana e whakahingoa he e mauta mai koe tāpinga a māma. Pako ne uhingana e piheni. Ke tāpinga mai hakalofiama me langi, ke whakamāma aki e whanau, moe whanga mokopuna ki i tāneti. Tūmua siasi, ke mauto hiva i whakaosi atu. E ki voi hiva na mauhiva i whale loto ane uhu ko Daystar. He koe voi hiva koe ni, o kuni whakamanatu mai ka te mautolu ai uhinga a hono whakahingoa e he mauta mai ai api koe ni koe tāpinga a māma. Malo o pito tua o whātu.
Amen. Pamala ke whamiri I he omi ai ngahi talanoa manat merie whakaofa ofa pe pehe ki he hiwa whakaofa ofa na mo omi matau tolu I he whiawhini. Kai tuku pe ke o puke whainga maari e koe ni pamalo atu. Kai ngalotu pehe ki whamiri e mo kau mai ki he tau polo kalama I he whiawhini pe o koko mo ngahi manat merie ko e tāpuaki kaki mau tolu I he whiawhini. Kai tupe ke o hanga o whakamā opo ai tau whailotu e whiawhini. Tuku mai pea ki time no. Please, just give me 5 minutes of your time just to wrap up our family service for this evening. I he tohi ko ia te utala o nome wahe tolu whā o ku le kōtia e tala noa o pekia a Mosese. It is recorded in the book of Deuteronomy chapter 34, the death of Moses. Ka pau te tau whakakaukau ke mo ui ko ia Mosese, tau e whānoa, na ne tataki mai ai whānau o Islandi, I he toa wha. And now it comes to a time where Moses is in his last days of his life. Pena ois wholofolai o tuaka Mosese, you will not cross over to the other side. E kai te ke kau I he whanonga ke whanua o tala o wha. Pea mālolo koa Mosese, tala maika ki tau tolu I he ves walu, nai tangi e whanau o Islandi ko uhi ko Mosese. The children of Israel cried when Moses passed away. Nei hangai pekia Mosese o whakatātaha I mai ai whānau o Islandi. Ka bau te tau whakakaukau ke tangata eki koe ni. Hanga ene mo ui o whakatātaha I mai ai ne whānau I e whiawhini. And they cried and they mourned because they lost a loved one. It was the end of an era. And now the children of Israel were going to cross into a new era under new leadership. Joshua, the new leader for God's people. Nai uia so siwa ke hoko koe taki for all mai whanau o Islandi. Pea tala mai ka ki tau tolu wholofola so siwa I he ves hongo fulu o ne pehe. Pea nei whekau e so siwa ki he kau matapure o kakai o pehe. Mou alu I he wahaa o kau tau. Pea whekau ki he kakai o pehe. Teu homo mea kai. Koe uhi I he te eki ngata e aho e tolu. Te mou hoko atu ki he kau vai e taha o e soatani. While the people was crying and mourning the loss of their loved one, Joshua said, prepare yourself. Even though we are mourning and we are crying the loss of a loved one, teu ke hoko atu ai whanonga. Family, this evening, we have lost a leader in the family. While we cry and while we mourn, the journey must go on. The journey must go on. And if you read the first chapter of the book of Joshua, God says to Joshua, do not fear, I will be with you, just like I was with Moses. Family, o te mo manawahe, ke wi tō mo e whānau, na mo sio mata pe, he tatake o tua, ai mo ui ha mo tamai.
same God that led him all these years is the same God that we will continue the journey with. Pe toi wholofola pe o tua kia so siwa o ne pehe. Observe to do according all to the law which Moses, my servant, commanded you. Uluaki ke hoko atu tau whanonga, whalala ki eiki. Ko o tua ku whaito tonu ki ne kakai. Ko hono ua, mana tu e ngahia ko naki nai whai e ta mai ko ni kaki mōtoro. He reminded Joshua, remember what Moses taught you and journey with it. Family, this evening, remember everything this Father has taught us. Hold on to it. May it give us strength. May it give us courage as we continue this journey. Ko whanonga e whānawa Islandi, ko nau whanonga ki e whanua ko e tala ofa. Ko tau whanonga I he mā mani ko ni, ko tau whanonga ko toa ki e whanua e tala ofa. Ko e pōpoaki ko ia e whiawhini whāmini, o mia ko hoko ko whakaloto lahi ka ki tau tolu. That even though we are going through this hard time, mana tui ko tau whanonga, tau piki mau ke palo Mexico ia o tua, that we are journeying to their home that He has prepared for us. Let us pray to finish off our service for this evening. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the special time that we have got to spend together with the widow, the children, the family, and also the church family, Lord. We thank you for gathering us here to this place. While we mourn and while we weep the loss of a loved one, Lord, the reality is the journey must go on. But we want to say thank you that the same God that led Moses, the same God that led Joshua, the same God that led the life of Samuel Latu is the same God that is willing to lead us, Lord, in this new chapter of our lives. And we thank you, Lord, for the promise that one day soon you will come to take us to that home you have prepared for us. But help us never forget the lessons that was taught to us by this Father, and help those lessons, Lord, to help us in this journey that we are on. We give all praise and we give all glory to you this evening for all that you do. May your Holy Spirit lead us. May your goodness and your mercy follow us forever. In your name we pray. Amen.
Nei, kau tengah naik dulu. Mon. Kalau kau ketulia, dia, lalu ia tambah lagi. Hei mai o ma, tambah apa? Kau mama. Omo ibu, mak aku le, kau memang. Kau dah tahu pengalaman. Dia bagi, ay am nak pilih. Okan itu. Kemudian, saya tabayo iki. Ola lava caria ai famili. Kihe oka ontulo. Kihe oka itu loa di tadi. Ayo oka koia. Persis. Bapak dia ai hau. Hau koia ko tu mulu, ko mama ke tik balton. Ke foronga. Pakita. Yakta ile uia to tabayo iki. Itani kiana to kamata, ke tatari ai ya. Tu ole tari. Dia untuk kontrol kuala. Kau yang fakta yang bertuani, faham loya, kau ngai yang tinggal betul, betul tua. Kau apa yang ngai fakal terah, for apa dia dah ini, ini hamau kakek yang kebabu. Kenapa malu tu baltol, pada tetap di baltol, dia wak fakavof, ini tolos tu ia, tak filmnya baik ini. Oh iya ini, siapa? Bapak lor, kerja hari raya, mahu raya, foto wama, mahu pergi family, widow, kalau bayar. Foto wang nggak fai, ia family. Tumbuh kita fitah di lima, orang kape kimbo, ia tui, berfelala kita itu si suklasi, dia macam.
Mau ada banyak hal yang kita perlu